hai lambi sina koi report card na manam wele ba PMJ wai sina koi report card na manam wele aduna chap chaba sidi phajana serious wena longna si sida khumba ya ina assembly pakum du khumna roi se khumba pakum khumna roi si event pakum du unroi se please advise your concerned officer MLA na chin thigano kena kumak pada kupang thani hagal abal lambi ne bisi lambi August September je karma jayegi August September no semna one question so ama pambiyo phajana ka pambiyo sasima August September ne sida hairi si hoi sahi palogdra mare ai officer jini irakpada hanak sahi gi thank you koi the honorable leader of house da mamang da yaipo kathema bi do se thawan beres project tab lambi ni na yadre phatre na honorable leader of house da hai any central sponsor scheme da hap kera su PMJ wise yaure hap yadre hai honorable works minister da hai su scheme se yaure hap su yadre hai adu regadi ngasagi hai ba thabak si tawda uje ken sa MLA na chin thigano kena kumak pada kupang thani hagal abal lambi ne bisi lambi nata gadi siman August September hai hi lambi si 23 24 gi program da yawo wa adu regadi uji bawda hujik su honorable minister na honorable speaker thura hangjage August September da hai ri phajana August tawni September tawne kat tawraga phajana bakum pibiyo karigi tamang ta tender si tawmang pesa ju piraba program yaraba prime minister ki project scheme ne program si kai to bi ju bak tender tawmang ngamdri bino ngamdragadi kari manam ni chap chana concrete oiba se thambiyo basa sanction pirasu sanction period no alaga notification thopa yaba nate magi kanu work list adu da phong adu mayam du collection am changi ado kitang thengda bi maram de haijagre hai lambi sina koi report card na manam wele ba PMJ wai sina koi report card na manam wele aduna chap chaba sidi phajana serious wena longna si sida khumba ya ina assembly pakum du khumna roi se khumba pakum khumna roi si event pakum du unroi se please advise your concerned officer Oh, honorable member, I concerned officers in file pami. I already instructed as early as possible to we roina. I samna committee ga semba gi su thakre. Then little hogi finance dagi khara communication gap le hu dagi. OM ma thoki baduna to bodo bani ga hajalak ba khang dadana. Ado already sithi igre ngasi nini sida finance dagi clarification la ani khali. Adu da nina adi che sang ithu isin sida khara hek thing ba ki poni but department sigi di as early as possible. Manam di workable time si October dagi na March pauni. Sigi manung da Kolas Hauda Dikam Thani and Honorable Minister I am sensitive vote pop Laga Heavy. I am Tagasari. Thank you. Honorable Minister na Pasagi finance ki nom hairi finance na paisa thadok ta bagi tena to ngam debra Tabo wala horomale aina thamidi hoye administrative department dagi finance report torombam sangi sigi tender torom dagi ada finance na March ki tang ahum da kano thokiba OM amagi matungina sagi state ki committee duna tender tawni haiba but guideline da yawri sidi very clearly PMGS wagi guideline duna tender tawgodomni haibadugi ngak sithi itho isin gi matam kitang lawi haibani aduna si handok hanjin nei sidai na hayeng mak halo ina kanogi finance da hayu dia damina sagi August September ina pizari se sukso iswero honorable member sir do please sir si August September amadi sa habiyo ba September to bigera August to bigera natraga mathang sagi December to habiyo time time da frame to sahi ko na habiyo sa honorable member samna lambi ga thinglaga public ki pressure leibadu da hena sentiment so ko mali ay adong sentiment do khangjar kanda sukso iswedana September manung da tenda thos